அங்க பாருங்க தங்க. போய் எடுத்துட்டு வா. இதுல எப்படிக்கா போறது? இதுல போக இயலாது. தம்பி பா. නැද්ද මම තියෙන ඩිංග පරිසම් කර කර ඉන්නවා. යට ගිහිලා කියන්නේ කොහොමද බයේද? ඒතරම් එකක් අවද? දැනෙන්නේ නැති වුණාට මේ භූමි කම්පාව තමයි. පුතා කොඩේ கொண்டு வாங்களே அம்மாவுக்கு. அடி ஹரியானே பிரிகை வாங்க යමන් වරේ කාටා චි නෑ මම මෙහෙම එරා සුත් මොස්සතු ඒක එරාව ඉන්නේ. ඇයි අමුතු වරේ? නිකවර. ඔක්කොම ගියේ පල්ලෙයන් අපිත් යන්නේ පල්ලෙයන්. ඔව් පල්ලෙන් තමයි ගොඩක් කටේ ගියේ. එයාලා බලන්නේ මේකේ හන්දේ කියලා ඔලුවද. ඔර බලන්න බලන්න අංකල් අපලා ගේ එල්ලිලා තින්නේ ඉන්නේ නැති හැටියවුන්. පස්සේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඕක තව චුට්ටකින් පල්ලෙහාට ඒකේ මේ බලපන් ගියේ පැත්තේ නෑ අර බඩු ටික ආරක්ෂා කරන් ඉන්නේ ඔක දැක්කද? ඔව් පාරක් නෑනේ. අංග බලමු රෝඩ් එල්ල. ඕම් බලන්න පාරවල් තියනවාද කියලා. ඉන්නේ මං ගෙදර මීහරක් ටික උන්ට පිස්සු. පල්ලෙයා ඉන්නේ. බලන්න ඇවිල්ලා කට්ටිය බලන්න ගිහිල්ලා. ඒගොල්ලෝ පල්ලෙයා ඉන්නේ ලයිම. இங்க எடுங்க அங்க காணி வந்து අපේ වෙලාවට අවශ්‍ය වෙලාවට කියන ඉවරයි. வாவ் போட்டோ எடுக்கிறீங்களா? ஓ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம டேட்டஸ் பண்ணுவோம். வீடியோ தான் நல்லா. அத பாரு ஸ்பெல்லிங் எல்லாத்துக்கும் ஏஜ் ஆப்ஸ்கர் இங்க பாருங்க. விராலிகள ரோட்டை இல்ல புல்தா மரத்தை கீழே வந்துருச்சு. அங்கிட்டு பாருங்க அங்கிட்டு அங்கிட்டு பனியா